Sige po, para po sa pagpuon kan sa tuyang last week of public budget presentation of the proposed 2021 Annual Investment Plan of LGU Naga po nanta po nin sarong pangadjion. O aming Diyos, amang kataas-taasan, ang pagsasama-sama naming ito ay aming inihahandog sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Labis ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at paggalingang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Ang pagpupulong na ito ay inilalapit namin sa iyo upang maging instrumento ng pagkakaisa at pagtutulungan. Tanggalin mo ang puwing sa aming mata nang kami malinawan at makakita sa pananaw at damdamin ng iba. Alisin mo ang balakid sa aming mga pandinig upang aming maulinig hindi lamang ang mga tinig, subalit ang nakakubling hinanaing, hinanakit at kahilingan ng aming kasapi. Gawin mong matalas ang aming mga pangamoy sa sanhi ng sigalot at hindi pagkakaunawaan, at upang malanghap namin ang samyo ng mabangong pananalita at pagpapahayag. Gabayan po ninyo kami upang makita ng aming mga mata at marinig ng aming tenga ang mga aral na ibibigay ng aming mga tagapagsalita. Gabayan mo ang aming mga hakbang nang matiyak namin ang landas na aming tinatahak ay yaong iyong itinakda para sa aming yabag. Huwag mo sanang hayaan kami na maglakad ng mag-isa o di kaya'y mga pasadilim at matisod at idapa ng aming kahinaan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay po, good morning po Giraray sa Gabos na naghinanyog sa tuya via online sa Zoom and Facebook at sa Yaon Digdiyo sa City Hall sa Sepio Office. Ang sa tuyang mapresentar ngunya na pagkaaga iyo ang opisina kang Naga City Council for Women and City Mayor's Office Internal Audit Service. Tapos at yan na hapon po, igwa po kitang mga mapresent ang City Planning and Development Office, City Treasurer's Office, City Human Resource Management Office. Igwa na lang po kitang tulong aldaw na natatada para sa aktibidad na ni. Kaya sana po makairibahan po kita para sa tuyang mga ideya, suhestyon at ano pa man na, para makatabang sa pagiging epektibo kam 2021 budget. Para po sa mataram nga na mapresentar nga na aga, inaapodanta po ang may dual identity po siya ngunyan. Chairperson po siya kang Naga City Council for Women. At the same time siya rin po ang chairperson kang Naga City People's Council, President kang NCCW, chair kang Naga City People's Council. She is a private citizen, inutan ko na po siya, pero naobliga po siyang mag-present ko niyan. Dara-dara ang plan and budget kang NCCW for 2021. Kaya po si Ms. Marivic Vargas Balance, sa inutan na po. Okay. So, good morning everyone. Good morning po sa mga nasa online.
na nagaantabay. As in, good morning man po sa mga yaon digdi kay Eribanan mi sa Sepio. So, salamat sa MC, moderator for today. And ako po, nasilutan na magpresentar kay ini yung proposed budget kang Naga City Council for Women for 2021. Okay. Tama ba, Digdi? Ayan. So, before po ako magduman sa pinaka-proposed budget mi, tugutan po nindo ako maghiras. Bistuhon ta po, ano ang gusto kong ipabisto po sa Indo, ano ang Naga City Council for Women. So, kang 1999 po, nagkaigwaning meeting ang 13 NGO sa mga community-based women's organization together with the SP Committee on Women at that time para pag-urulayan paano i-address ang mga women's concerns sa Naga City. Alagad iyan pinagpusog sa Ordinance Number 2000-012 kung sa inpigraar ang Naga City Council for Women na pinag-approve kang March 8, 2000 during the Women's Month, International Women's Day celebration. Ang Naga City Council for Women po sarong tripartite women consultative and policy recommendatory body para i-address ngani ang mga issues manungod sa mga kababaihan. Ang composition po kani mga NGOs, mga people organizations, mga government services offices digdi sa City Hall. That is why po baga sa budget presentation we always ask them ano ang mga program ninda for gender and development. Asin ang mga barangay council for women. Kang 2002 po, ang ordinance na iniyo, kang 2000, itong Naga City Council for Women, pig-revise through an ordinance number 2002-053 into agrupations base para mahiling, kumbaga na-specify na, mahiling na itong mga issues and ma-promote ang effective and efficient coordination among various stakeholders, no? So, iyan po ang pinaka-goal kay itong revision. So, for the agrupations, we have 14 agrupations. Later on po, i-share mi sa Indo, i-share ko sa Indo. Ano tong mga different agrupations, no? And then, through an executive order also, kang pig-implement na kang national government through the DILG ang God and Development Program, ang Naga City Council for Women na-recognize na kang DILG na iyo ang God Focal Point System kang Naga City. So, igwa po sindang pig-create na mga structure kung saan ang pinaka-chairperson po ngunyan, iyo ang alkalde, ang satuyang namumuta na mayor, Nelson Legacion, iyo ang pinaka-chairperson kang Naga City Council for Women. And kami po, yaon kami sa executive level, EXICOM, kung saan nagahali kami sa mga agrupations. Okay. Ano po ang basihan kang plano kang Naga City Council for Women? Ini po ang panmiming inaangklahan. Igwa kita ning Sustainable Development Goals. Kung saan ang Pilipinas, saro siya sa signatory para iniyo hanggang ning 2030, ED, ang Sustainable Development Goals, pag-emphasize, dati Millennium Development Goals, but this time it's SDG, kung saan naka-specify sa Social Development Goals number 3, ensure healthy lives and promote well-being for all ages. And then SDG number 5, achieve gender equality and empower all women and girls. And then ang SDG 8, promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth and productive employment and decent work for all. As in, ang pangadua na basehan na pinag-aangklahan kang mga plano, kang Naga City Council for Women, itong pinagigibuman inisyatibo kang syudad, kang LGU, na kung saan last February, ang CPDO nagkandak ng Women's Sectoral Workshop. So, saro po yan sa pinagbabasihan ta. So, ini po ang mga concrete programs. Medyo pig-numina siya ngunyan kasi pig-review mi naman siya. Enot ang coordination and collaboration, advocacy, and then agrupation. So, dyan po
nag-iikot ang mga programa kang Naga City Council for Women. Just to give some highlights of our accomplishments for 2019 and also some accomplishments for 2020. Last year, we was assisted in the crafting of God Code. Kasi gani po, how do you call this? Nagluwi-luwi na kitang nagko-convert into gender and development, no? But day man siya ang Naga City Council for Women, day man siya halion. Kasi importante na igwa ning organisasyon for women specifically. Alagad, nagmamandato ang national government na dapat igwa kita din pusog na programa for gender and development. Wherein, gabos na itong LGBTQ, yung equality of all genders is the one that we are promoting. And then the second one, yung continuous participation of women in the SP standing committees. Para po sa karaman kang gabos, igwa po permini kami ning member sa gabos ng mga committee sa Sangguniang Panglungsod. Kaparehas po yan kang Naga City People's Council. May voting power po ang mga bababaihan na nagtutukaw dyan. This is part of the governance program of the LGU na kung saan ang mga kababaihan dapat nagpapartisipar sa mga legislation, sa mga ordinances, sa mga laws, yan, na pinag-uurulayan sa syudad kang Naga. And then number 3, nagkondusir kami ng Women's Month celebration. Ang pinaka-highlight digdiyo, itong part ng monitoring ng Naga City Council for Women, how effectively nai-implement itong violence against women and violence against women and children in the barangay level. So, we have designed an evaluation tool through a search. Ano po? So, magayon ini, Naga City lang ang igwa kaini po. Kung saan, sa 27 barangays, pwedeng mga evaluators before the celebration of the Women's Month. So, nangyayari ini, mga February. So, igwa po yan tool na ginagamit. And from time to time, re-review din iyan para mahiling kung effective and efficient pa ba si tool na ginagamit. Last year, ang nanggana, Barangay del Rosario. Ang second place, Barangay Santa Cruz. Ang third place, Barangay Concepcion Pequeña. So, para sa kaaraman po kang gabos, ang mga winners digdiyo, ang mga prizes niya is worth of projects. Bako pong cash. They have to make a proposal para may improve ang program ninda sa barangay on gender and development. If ini po ang gigibuhin ng program, should that be part kadtong na pigplano na sa barangay na GAD? Kasi may separate pong GAD budget and plan ang kada barangay. Ano po? So, nagpaparticipar dyan dapat ang mga women organizations. So, ini po, kung hindi yun na nakagibo ng proposal within the year, mafo-forfeit po ang mga prizes, no? So, another highlight last year, nag-organize kami ng Naga City First Aid Women Olympics. Nag-coordinate kami sa Naga City Community First Responders Program Management Office or ang NCCFRPMO. And then nagkaigwa din kami ng Women's Summit kung saan itong nag-invite kami ng mga various agencies, departments para i-present ang mga programs ninda sa mga kababaihan. No, kasi minsan day ninda aram kung ano itong mga available services na pwedeng i-avail ng mga kababaihan. So last year, we've invited Metro Peso, City Agriculture, and Naga City People's Council. Okay. And then we also have this program na very talagang effective sa Naga City Council for Women, Crisis Intervention, wherein this is one of the agrupations, 14 agrupation. This is headed by the Bantay Familia, wherein they have recorded 222 clients served in 2019, and then there were 25 male and 197 female. Most of the cases are violation of RA 9262 and other gender-based violence and family support. So, documented po yan, gabos. And then,
As the coordinator of the GAD Local Learning Hub, igwa pong, pag sinabi pong local learning hub, garo iyo po ini sa mga best practices kang Naga City Council for Women, na kung saan ang Philippine Commission on Women iyo ang nag-a-accredit. Po, pigbabalikan yan kang PCW para hilingon itong mga local learning hub na pig-accredit ninda. Kung di po yan na-maintain, babawion ang accreditation. So ano po itong mga accreditation? Iyo po itong Naga City Bantay Familia, kung saan it is a complementary program of the CSWDO and under the Crisis Intervention of NCCW, and then itong Barangay Grow Negosyo Program. Igwa din po inining, sorry, tungka na ko gayon ganit. Tulo po siya. Si Saro po itong breastfeeding, nabibilot ako. Breastfeeding program kang CPNO. Iyan po, tulong iyan, nagiging rason yan para from time to time, in a year po, dako lang nagpapasyar sa LGU Naga para mag-benchmark or magbisita sa Naga City Council for Women. Minsan po, naimbitaran ako para magtauning orientation sa ihera sa INDA, anong Naga City Council for Women. Medyo di ini pero so far ini po si nagirumduman, Philippine Normal University, Barangay Batasan Hills, Quezon City, Barangay Blue Ridge City, Dipolog City, Environmental Management Bureau of DNR. So across all, may mga private organizations, schools, academe, may mga government organizations, may mga NGO, may mga LGUs. Varied po ang mga nagbibisita sa Naga City Council for Women in a year. Last year also, we are also thankful kasi ang sineselebrate, saro kaya sa mga highlight na pagse-celebrate kang Naga City Council for Women, ang March, ang Women's Month, and then ang 18-day campaign to end vow. So last year, medyo naging, ano po, ang partnership kasi is from Spark Foundation, and then Office of the Vice President, Lena Robredo, and Embassy of Sweden, kung saan nagkaigwan ng mga various activities. Inot itong exhibit of dresses with establishments and schools. Ito pong mga pinagpapahiling po digdi na maski anong klaseng pagbado mo, you are not exempted to experience violence sa mga kababaihan. And then another one, in partnership with our institution, nagkaigwa kami ng University Forum, kung saan naging bisita dyan si Miss Kat Alano, si prosecutor, si kaibanan mi sa sa NCCW, sa prosecutor's office. And then so yan po, so mga pictures. May po ako nakuha kang picture kadtong opening mi kang exhibit sa sa Robinsons. But it was a successful activity kasi 18 days campaign siya from November 23. Pero nag-extend kami hanggang January 15. Pero ang 18-day campaign kasi is from November 25 to December 3 or 4. Okay. So another for 2020, we've assisted LGU Tabaco for organizing their women's sector, headed by Mayor Crisel Lagman. So, si mga sa indang mga women leaders nagdirigdi sa Naga, and then spend Saturday, whole day of Saturday, nag-workshop kami para hilingon ano ang kakayahan ninda, as in ano ang pwedeng magibo para ma-organize ang sa indang women's sector. And then we also share the NCCW programs and services to mayors who are participants from the Kaya Natin Movement training. And then, well, of course, we have a regular EXECOM meeting and conducted one board meeting last February 2020. Kasi nga, nag-pandemic na po.
yung mga meetings were not able to execute fully. More on execom lang po kami, the officers. Okay. So, for the proposed budget for 2021, kasi may mga regular activities na po kami, but just to share with you, how do we make our budget? Ang Execom po nagmi-meeting, pigre-review me, it's a consultative approach. Gusto sabihin po, bako lang ang opisina, ang secretariat kang NCCW ang nagde-design or nagpo-propose, kundi nagmi-meeting ang Execom. And normally, we used to consult the agrupations before the planning. Kaso, pandemic po yan, and we really need to present our budget. So, medyo, ini po ang nahamanan mi. So, for the coordination and collaboration, we've allocated 578,000. Kung sa inya, undigdi ang General Assembly, ang planning. So, ang General Assembly, bako po siyang regular na nagtitiripon kasi pandemic ka. So, gusto sabihin, we will be designing a program na virtual General Assembly siya. Actually, we've done this sa national level. Ito naman sa mga private sector representative na ang samuyang General Assembly ay online. It's a 2-day assembly pero online. So, gabus kami from all the regions in the Philippines participated kasi online siya. So, and then we allocated budget for planning kasi importante na nagpaplano ang we have to start our implementation through planning, and then yan, yung pag nakaplano na, yung mga virtual meetings, yung board meetings, Execom meetings, yan po. So, ang inaano midigdi for the meeting, since we will not be allocating snacks, we will be allocating loads. Kasi if we wanted to really participation from the women's sector, we really need to look into their needs din. Na diin naman din sinda magagabatan po. Diba? So, ganun lang naman kasi tayo. We have to ensure yung smooth ng participation na hindi lang yung kasi they will be spending time or giving their time to us for a meeting, and yet dapat ma-ensure naman na igwasindang capability to be online. So we've allocated loads. Okay? And then we also have Barangay Council for Women online meeting kasi in 27 barangays, we have our Barangay Council for Women. These are the councilors who are sitting as Committee on Women. So we also need to ensure that we always communicate with them para maaraman, mahiling, ano ang mga problems encountered in the barangay level that pertains to women. Ano po? Women, LGBT, okay. And then we also allocated budget for, again, sa Barangay Council for Women online meeting, data allocation ang medyan, 150 pesos per meeting. So, pigihiling me na at least sarong meeting in a month. And then we also have monitoring of agrupation activities. Yan, na dapat ang secretariat minomonitor din po yung mga activities. Minomonitor na itong mga agrupations pigi-implementin na. Kasi po, ang kada agrupation po, igwayan ni mga plano na mga activities for the year. So, dapat may ensure na may mga allocation sinda na iyan po na-implement in a year. Kasi sayang yung allocation budget. Okay. And then, we used to conduct mid-year evaluation and planning activities again for the next year. So, if dikit na lang or pwede nang mag-meet for this, kasi mid-year naman siya, it's usually mga
October or between October and November para mahiling. Kasi igwapang may time pa para kung day pa na-implement, na relevant na activities, may implement pa siya. And then we also have every December the year-end evaluation and assessment of program project activities implemented na pigkandak. Hihilingon ta, successful ba siya? May impact ba siya? Effective ba siya? So again, we usually do it in a gathering, but if the time will not allow us, na arog pa rin kanyang sitwasyon, we will be doing it in a virtual way of doing the year-end evaluation. Monitoring of women participation in SP, in various SP standing committees, kung saan, ini po, kung kaipuhan mag-attend kasi mas small group man lang iniyo, kung ma-attend po, normally, we allocate travel allowance, those who attended. And then for the advocacy naman, kasi nahihiling medyo halangkaw siya, 804. Why? Because we wanted to really give emphasis on the advocacy. Kasi we all know that in the pandemic, there's a lot of issues and concerns pertaining to women and children. And we really wanted to, ang role kang Naga City Council for Women is ma-address siya through advocacy. So paano mi po siya gigibuhon? Through Women's Month celebration. So, iyan po, pwedeng iyan ng mga webinars, ng mga activities. So, hihilingon mi, i-design mi, ano ba yung ang search for best Vauci Barangay, hihilingon mi kung paano mi i-convert into a virtual search. So, titingnan na lang namin how are we going to do it. Same with the 18-day campaign to end vow. Usually, mga digdi ang mga participants, may mga students. This can be virtual naman. Another is development, production, dissemination of IEC materials, kung saan magibo na kami ng mga brochures, kasi new normal na. And then posters, tapos gusto mi nang i-publish ang mga reports para nahihiling na kang tao. And then, kasi po, since sabi mi, kada ako na nagbibisita sa Naga City Council for Women, pandemic na nga ni, may naging bisita pa kami from Marin. Kumusta kaya si Mayor? Nasabi mi, igwa ang Naga City People's Council ng ginigibong budget presentation, kaya po nagbisita sa Indo. Pero po, ang tuyo niya talaga, ang Naga City Council for Women, ni Mayor. So, apparently, di ko po na-meet si Mayor kasi I have also a personal concern. Sinasabi mi talagang may impact ang programa kang Naga City Council for Women na dawa pandemic, may nagbibisitang LGU. Kasi ang purpose ni Mayor, magkaigwaman siya ng women's group sa Marinduque. So imagine, kaya po, kami man sa Naga City Council for Women, gusto mi man din na may itatao, may madadarasinda pag uli ninda through the brochures and the pamphlets, no? And the mga annual report, nagigibuhon mi. Okay. Okay. We also allocated budget or fund for capacity building for NCCW members. Pag sinabing NCCW members, ito po ning mga aggregation members. No? Webinar training on reorientation of NCCW representatives to the various SP committees on parliamentary procedures. Yan, mga webinar po ni. Mostly ito ni yung mga mga updates. And then, we would also like to organize the NCCW Speakers Bureau webinar.
Gusto sabihin, we would like to look into the women leaders who can really speak in behalf of Naga City Council for Women. Kaya, maabot ang time, ma-imbitar kami sa mga agrupation members who would like to be who would like to join the Speakers Bureau. Kasi, since dako na po ang nagbibisita, dapat po igwana talaga ng grupo to start with, to beat up kaini yung mga ganing activities. Ano po? So we look into training 20 women. So they came from the academe, from the business sector, from the barangay, so across all. So we will be conducting training for them. Another is, we would like to give a technical assistance on online meeting, especially to Council for Women. Kasi po, di ba, daiman gabos teki. So kami, sa mga kababaihan, gusto mi na i-assist. Paano po pagagamit ng Zoom? Paano po magagamit ng online, ng Microsoft Teams? Paano po magagamit kung kamo ma-organize sa organization nindo? Paano po yan? So we would like to orient them with that. Ano po? Siya, minsan sasabihin ta, madalion lang yan. Pero po, data man may ensure, nagabos iyan, madaling manudan sa kang mga kababaihan. Diba? Okay po. And then we also would like to conduct capacity building naman for barangays. We would like to conduct webinar on barangay guide planning and budgeting. So we always assist the barangays on how are they going to budget or allocate budget. Kasi di ba 5% yon. And then we also have some issues and concerns din. Kasi about the God budget na minsan daiman din siya, it is being taken for granted na daiman talaga siya na paplanuhan tultol. We always tell them na dapat ang God plan is based on the issues and concerns in their barangay level. So, yan po. We assist on that. Okay. For the agrupations naman, iniyo po, since 14 agrupations siya, the budget here was quite high. 2,896,000. Kasi po, 14 agrupations siya. Sinabi ko na kansubago na part sa pinaka nagpa-function digdi ang crisis intervention. No? They po kami nag-detail digdi because we do not want to present a budget plan that was last year. Nagaro copy-paste. We all know na mabago ito, but we have an allocation. So, kasi po, since pandemic kita, we were not able to conduct consultations with the agrupations. Di kami nakapag-workshop. Kasi di po pwede. So after that, that's the time that we will be, after the presentation, that's the time that we will be going back to the agrupations so that we will be looking into ano ang plano nindo for this time. Okay? And technically, ano lang naman ito for last year eh. Ito lang, parehos lang naman po yung allocated funds. So ano yung mga agrupations? We have legal agrupation, media agrupation, health and nutrition, agrupation, crisis intervention, urban poor, environment, women with disability, arts and culture, labor and transport, youth, peasant, business and industry, elderly. Bakit wala ako? Kasali po dyan ang education agrupation. O, di ko sinali sa diri ko. Ako po hali sa education agrupation. Mga schools po kasi, we have our gender and development program. That's why we are included in this agrupation. We were invited by the Naga City Council for Women to join the organization. So, NCCW program that was being budgeted, and then the other one is the General Administrative Services and Support. Iyon na po niyo si pag-maintain kang secretariat, kang office.
So they have 811, 680. Medyo nagtaas po ini. Why? Inot po itong personal services or si mga sweldo po ninda na nagtatrabaho dyan, igwang duwang existing staff. Ang mga highlighted po dyan are something new, mga innovations. We are proposing to hire 3 staff with research works. Specific po na research. Why? Kasi po, gusto ming magibuhan ng study itong mga na kukuaming mga data sa community. Ano po? Generally speaking, gusto ming magibuhan study, ano to ang mga issues na ini concerning women for Naga City. Ano po? Kasi minsan, kadakulon kitang data, pero di siya nako-convert into a research. Diba? Data na a-assess. Ano takalangkaw ang datos kang mga naabuso? Pwede kayang bukas na ang isip ninda dahil na oriented na sinda, aram na ninda kung paano. Or pwede din namang da ina-address ang problema kaiyan. So gusto tang maaraman, yan, why do we have that number of incidents? So it is really needed kasi ang secretariat at this time is more on the technical and how to maintain the office. And then, the usual, yung office supplies, and then internet and mobile subscriptions. Or, highlighted siya because we wanted to open, to subscribe an online app meeting for subscription. So, kung ano yung best na, ang hinihiling mi kay Adigdiyo, yung end user could easily access. Ano po, na, aram to naman gabus online, pero dapat, si mga kababaihan, they seem na masakitan mag-access. Be inviting them for a meeting. Ano po? So, yan po. So, for this year, we have an allocation of 4,308,480. For this year, we are proposing for a 5,089,680. So again, I was just tasked to present this budget. I am not an employee of the City Hall. Being the president, saro po na sa silot sa kuya. Okay, so that's our proposed budget. Salamat po. That's all. Si kaya ko pong masimbagan na hapot, sisimbagan ko. Kung dahil po, I will address it to the people concerned. Ayun. Actually, I was about to ask if should you accommodate questions. So, It's okay. Kasi documented naman po ito. By the way, I already mentioned the chairperson for the Naga City Council for Women. It's our mayor. And then the city councilor who is the Committee on Women is Councilor Miles Requidaroyo. And then we also have our God focal person, si Vice Mayor Nene de Asis. Yes po. may kahaputan po, Ate Osang. Mayo pa man. Okay. I-acknowledge ta po via Zoom. Hapot na po. Oo, si Engineer Herlin. Aram ko, part ng Kaibanan mo CCW. siya as part of the officer. And Aldo, hello Aldo. Ay, nawala. Si Aldo po baka may question. Hi Aldo. Okay. Mayo nasusupog maghapot na lugod Sige na kay po. Madam. Actually po, Mayo, di ba na ako apektado, i-disapprove na yung budget. Pero po, para sa kaaraman kang gabos, di ba? Ang GAD budget, ang allocation niya is 5% of the total. Yeah, aram taman po yan. Senior citizen, DRR, PWD, may mga allocation yan. Okay. Okay, siguro ako, Madam. Yes Madam. po.
Hindi mo talaga ako papalampasan. Actually, it's a ano? challenge for NCCW based from the presentation of Sir Frank sa last week na kasi we were asking every department or every office what are their GAD programs. So as I can remember, Sir Frank mentioned that the city government should have a parang sentrohan ng um, focal person or focal office to formulate the GAD program ng buong City Hall. So, ano kaya ang magiging although we have seen the projects of NCCW kasi parang I think yung NCCW yung tinutukoy na tamang opisina para mag-formulate kang GAD program kang kabuuang LGU parang ganun. Yes, correct. Actually, it's a challenge kasi as of this time, it is the secretariat who helped to come up with a GAD program. No? Kaya nga ni po, igwana ng GAD code. If it will be implemented and operationalized, we will not be having a hard time doing it. Sa ngunyan, garo nag-expand ang NCCW na pika-capture niya na even yung GAD budget, na compliance and all. So kaya nga ni po baga, kang ako nagtutuko as moderator and as NCPC chair, I always ask, ano yung mga GAD program? Kasi sa iniyo sa medyo set aside na program na dapat pigtataonan ng pansin. Which is, in a government entity, dapat priority siya. Sa totoo lang po kami, man kami dapat as an educational institution na private. Di po kami mandated to promote or implement the program. But nahihiling mi yung importance niya for our students. Nakaipuan siyang okay. So, iyo po, totoo yan, may affirm yan, pero sa ngunyan kasi, inaayos yung GAD code with the IRR, yung implementing rules. So, yun po. Any more questions? Okay, Sige po. Ate Osang po. Okay po, noted. Technically kasi in the barangay, ang mga organizations dyan are the Bantay Familia, Lalaki Laban sa Karahasan. Those are part of the BPC. Di ko po aram, may mga nadadangog din ako kayan, pero kami po kasi, sa level kang secretariat, ang ini-inform kayan sa mga organization presidents na yaon sa barangay, na member kang NCCW. Ayan po, Ate Osang. Para di ka magkaiwang confusion. Barangay Council for Women, the Barangay Kagawad. The VAUSI officer, desk officer. Ayan po. Ayan po ang mga pig-i-inform dyan. Igwayan ng dyan Pig-Text Brigade. Whatever information, nakaipuhan from the Naga City Council for Women, sa inda po pigbabato ang mga messages. Ayan po. Sa barangay Dayangdang po, okay man po ang pagtao po ninda ng imbitasyon para sa sako. Kaya lang, minsan po talagang day man po ako nakakaiba or nakaka-attend. Kasi ano na nga ni po, garo day na po nakaschedule duman sa pag-imbita ninda. Salamat po. Okay po. Sige po. Thank you po.
Noted po. Siguro, kaipuhan din niya i-address sa mga barangay level, sa mga contact person, kasi technically sila mga contact person, that they have to ensure na i-inform talaga sa mga dapat. Naatasan lang po ako mag-report. Garo po, hanggang po duman lang ako. Salamat. As in, looking forward for fruitful pandemic engagement with all the women in Naga City. Thank you. Salamat pong maray, Madam Mabik. I-acknowledge ko man po si Ma'am Trinity Mayor, President kang United Bicolano Online Sellers. Hello, Madam. Sorry late da siya, day niya naabutan ang presentation mo, Madam. Okay, pwede man pong i-replay sa Facebook page kang Sepio Naga ang mga nangyaring public presentation from the start po. Yan po. So, arriving. Okay po. Good morning po ulit sa Gabos. Sige po, hagadon attendance muna. Ma'am Tokawe po, ma'am. Bale, ayan po ang satuyang podium. Diyan po ang satuyang speaker. And may clicker din po na yaon dyan. Ayan po. Habang naghahalat po ma-set up ang next speaker hali sa City Mayor's Office Internal Audit Service. Ayan po, alat lang po Okay, for our speaker from CMO IAS, ang ng Pinoy sa mga acronyms. Internal Audit Service, si Ma'am Elizabeth R. Valiente, ang head kang opisinang binanggit. Ayan po, let's stand by po para magdangog sa iyang presentation. Good morning, Ma'am. Good morning po. Ang samuya pong pagbati sa gabos na mga opisyales kang Naga City People's Council sa pamamayo po ni Ma'am Marivic Valence, asin sa iya pong mga pag-iriba. Sa mga nag-aantabay po sa tuya online, sa samuya pong kairiba sa City Hall, pag-iriba sa City Hall, asin sa gabos po na nagdadalang po sa tuya ngunya na aldaw, Diyos maray na aga po. Sa ngaran po kan sa kuyang mga pag-iriba sa Internal Audit Service, buot may pong ipresentar ang samuya pong annual plan and budget for fiscal year 2021. As a backgrounder po, Republic Act 3456 mandated po the creation of a separate internal audit service in all government agencies. Inimang pong Administrative Order 278 and 70, pigdirektor po ang gabos na mga heads kang government agencies, including the local government units, to organize an independent internal audit service under the direct administrative supervision and control of the head of agency, with staff functions, and to institutionalize and conduct internal audit for the agency. Okay, sige po. In accordance po with the foregoing, ang siyudad po ng Naga, ang gobyerno lokal kang Naga, by virtue kang Administrative Order 2015-004, nag-create po ng Internal Audit Service. Ano po ang Internal Audit Service? Para lang po sa kaalaman po gayud para
minsan po kaya garo na taiga po baganing internal audit man sa sarong opisina, kami sabay man po na internal audit. Ang internal audit po under the Office of the City Mayor is a means in which internal controls are checked to determine whether they are well designed and properly operated. It is not an adversarial function, but a problem-solving partnership to help LGUs achieve their objectives. Usually, nami-misconstrued po kaya ang function kang office as adversary. Bako po kaming, as a matter of fact, katabang po kami kang gabus na mga opisina sa tuyang gobyerno lokal para mas mapakarayta po kung ano si existing na mga sistema na sa tuyang pigpa-practice sa presente. Ang internal audit function provides an objective source detached from the regular operating functions that can help continually improve the design and operation of the internal controls. Di po kami pwedeng magtrabaho kay itong mga gibo na igwa na pong naka-assign or may mga mandate na pong sa mga kanya-kanyang opisina. Definitely, iba po ang function kang internal audit. Okay na, tapos na. Functions of internal audit. Iyo po ni si mga function kang internal audit service na nakapalaman po duman sa Administrative Order 2015-004. ENOT po is the appraisal of procedures and related matters including expressing ang opinion as to the efficiency or adequacy of existing procedures and appraising personal efficiency. Ikaduha po, verification and analysis of financial and operations data to ascertain if independent management information systems generate data or reports that are complete, accurate, and valid. Importante po na bako sa ng kompleto, kundi accurate as in valid po. Ikatulo, review operations or programs to ascertain whether or not results are consistent with institutional objectives and goals and whether or not such programs are being carried out as planned. Sunod po, evaluating the quality of performance of groups or individuals in carrying out their assigned responsibilities. Next is that we recommend corrective actions on operational deficiencies observed. And last is to perform such other functions as mandated under Administrative Order 278 and Administrative Order Number 70 and related issuances by competent authorities. Sa nakaagi pong 2 taon, 2018 to 2019, kami po kaya nagpuon lang, although na-create po ang internal audit is 2015, nag-operationalize po siya 2016, but na-discontinue po sa operation kang internal audit and only last January 2018, nag-start naman po kami na mag-operate. Kami na po si Rayaon dyan hanggang ngunyan po. And we are now on our 3rd year of operation sa internal audit. For the last 2 years, yun po ni ang humble accomplishments man po kang internal audit. First po is we conducted baseline assessment of the existing internal control. Taano po importante iniyo? Importante po ini para maaraman ta kung ano si mga area na nangangaipuning particular attention or urgency, si nangangaipuning urgency. And how do we conduct baseline assessment? Ang baseline assessment po ginigibo mi po sa paagi ning paggibo ni mga survey, pag-interview, walkthrough. Ang pag-interview mi po, we conduct an interview, bako lang po sa mga internal clients, kundi pati din po sa mga external clients, kang city government to gather feedback, duman po sa mga services na pigtataw po kang mga iba-ibang opisina sa gobyerno lokal. Second is we perform audit process
This is consists of the operations and management audit based on the priority audit focus area. Next, we conducted performance monitoring and evaluation. We attended the capacity development programs. So yun po nga kaya as kumbaga nagpupun pa kami, nasa infancy stage pa lang, we need to capacitate ourselves and through attendance to trainings, webinars, coaching and mentoring, ginigibo mi po iyan sa lawagan sa mga opisina para po makapacitate mi po ang mga empleyadong kairiba mi po, kami po gabos. And sa isabay ko na din po sa samayang capacity development, sa ma po iyan, kami po, we are God responsive because we practice equal opportunity principle. Maski po kung babae or lalaki, baguhan ka man, job order ka, or permanent, casual, equal opportunity po ang samayang pigtatao because everybody needs capacity building para po ma-trabaho mi, ma-perform ang samayang mandato. Next, aside from the basic functions kang internal audit, we also organize and facilitate right shop, particularly di po sa policy on procurement and processing of claims. We also organize and facilitate training for the City Hall frontliners on the 4 E's of operation. Ito pong effectiveness, efficiency, ethicality, and economy of operation. We also provide as resource speaker, discussants during the in-house trainings and small meetings sa iba-ibang opisina po kang City Hall. Si mga pagkakataon po na may maiko-contribute kami sa mga opisina, kami po inaako miman po na kami po makashare man sa inda kung ano po ang maitatabang kang internal audit. Also, as chair of the Naga City Permanent Action, we took action on matters addressed to the NCPAT for appropriate action of the concerned department office or office. We also participated actively as member of the technical working group of the learning and development pillar of the Prime HRM. Ipo ining program to institute meritocracy and excellence in human resource management. Next, and finally, we perform regular administrative and other related function as part of the general administration and support can internal audit service. We come now to the results matrix for 2021, for fiscal year 2021. We have identified four general programs and activities. Ang enot po kayan, ini pong conduct of remote auditing and face-to-face compliance, operations and management audit based on priority focus area. Sa ngunyan po baga, aramdan naman po ang pigaatubang tang sitwasyon, kaning COVID, imposible po na ma-perform ta po si dati na face-to-face audit. Pero, of course, data man totally ma-eliminate yan, but we, in preparation of our plans and programs, we consider that we conduct remote auditing. Kaya sa ngunyan po, nagkakapacitate po kami kung ano sa mga baguming audit methodologies na gigibuhon because remote auditing is something new sa samuya pong ano, kami sa site, naman kami makandak ng audit. But this time, kaipuhanta po na syempre pangatamanan ang kada saro, kaya iyo po yan, kita maano ning face-to-face remote auditing. And through this, we will make use of the leverage of the use of technology. Kaipuan ta po si internet, kasabago sabi ni ma'am, kaipuan makanurood si mga tao kadakol, may internet, may computer, may laptop, pero data ratao how to conduct Zoom meetings, kaya kaipuan po talaga, yan, capacity building man po. Bako lang po, kang internal audit personnel, pati po kasi mga offices po na
iba-ibang opisina sa asin empleyado kang City Hall. Next po is the risk assessment. May inaapod po baga kitang mga risgo asin peligro. And here's si risgo. Ano po si risgo? For example, ngayon, ang peligro ngayon, not wearing kang proper PPE. For example, si mga medical frontliners ta or si mga other employees tan mga solid waste employees nga. For example, halimbawa ngayon lang, di sinda nakasuro ulit ng proper PPE, ano ang risk kayan? Ang risk, pwede sindang maka-acquire kaning virus, pwede sindang makakuraan ng mga helang, and iyan po, sa conduct kang audit, saro po iyan sa satuyang hilingon, sa risk assessment ta po, kung ano si mga prevailing, ano ang mga risk na tiga-atubang ka sa itong mga empleyado. And dahil lang kita dyan mapundo, we will also evaluate and recommend proper action para po maiwasan ta na ini mga risgo na piga-atubang kan sa itong mga kapwa-empleyado sa City Hall. Next po is the capacity development of ES personnel. Of course, ini po through attendance to training, seminars, kami po kaya sa internal audit, lalo na sa ngunyan, sa presente, mayo kami ng mga extra trainings, di po kami na mag-untok dyan. We make initiatives to participate sa mga pre-webinars. Naghahanap po kami ng mga capacity building activities. Kami po sa laog, nagkakanda kami ng coaching and mentoring. Kami lang po, 4 lang po kami sa laog kang opisina. Pero sa dikit pong iyan na numero kang empleyado, we maximize po kung paano kami mag-share ng information sa kada saro, makanurood po kami para mag-give man po si Samuyang mandato. And of course po, the general administration and support sa kada opisina, para di po yung kang operation kang kada opisina. Ay, si AIP. Si AIP din. Si AIP. Anyway, baad na ano si AIP, may I also discuss the 2021 Annual Investment Program. Kumbaga duman man lang po giraray nag-ikot duman sa remote auditing and face-to-face, risk assessment, parehas man lang po si mga activities mi. But, yaon duman si ito po kayang financial aspect, kumbaga kang kang annual investment program. This year po, we have proposed for 3.107 million for personal services and 313,000 for maintenance and other MOE for a total of 3.4 million. Hindi po yan. Ay, sorry. Yan. Iyon po ini si proposed budget kang internal audit service for fiscal year 2020. For the personal services, a total of 3,106,687.44. For the maintenance and other operating expenses, a total of 313,000. Consists of the following items: traveling expense local, 90,000. Office supplies expense, 30,000. Other supplies expense, 10,000. Telephone expense mobile, 18,000. Repairs and maintenance IT equipment, 5,000. Other general services, 105,000. And other maintenance and operating expenses, 50,000. Total po ng 313,000. And a grand total of 3,419,687.44. As a matter of comparison, po ini si 2020 budget versus the 2021 proposed budget. Kumbaga mahiling po niya ito dyan. Sa personal services,
halangkawan na maray si Lukso kan sa maya pong proposal. Ini po propose miman sana po depende po kung ano kita igagrant po ang sa tuyang proposal. Basically na doble po ang personal services. Ini pong sa maintenance and other MMOE, parehas lang po siya ka sa last year. Siguro po mahapot ka mo taano arketo ka lang kaw silukso kang PS taano po. As a backgrounder, taon ko po kita ning background kang IAS personal compliment. Sangon niyan pong presente. Sangon niyan po, igwa kami ning tulo kaming babae sa internal audit, and may baguhan kaming sarong lalaki. Sa apat na yan, 2 po ang regular or permanent employees. Ang enot ako po iyan, ang solo-solo na plantilla position holder sa internal audit service, given na saro sa naman po ang plantilla position kang internal audit for 3 years po. And 1 detail from accountant's office. Nag-start po kang 2018 na magtukaw kami hanggang ngunyang kaiba ko po yan si Ma'am Lu. And dakula pong pagpasalamat na taon po kami ng 2 casual employees na kaiba na naman po sa ngunyan. Ini po si samong proposed organizational structure. Kung ilingon sa ngunyan po baga di sabi ko ako lang ang solo na plantilla position personnel. And in the course of the preparation of this organizational structure, masasabi tang very ambitious ang siguro kang internal audit. But we have prepared po ining sa mga organizational structure in compliance lang po duman sa guidelines na pag-issue po kang Department of Budget and Management under Memorandum Circular, DBM Memorandum Circular 2004-004. Duman po kaya sa DBM Memorandum Circular, duman po nakapalaman ano si mga positions na dapat yaon sa sarong internal audit service, ano si divisions na yaon duman, pati si mga funksyon, si salary grade, gabos po nakadetalye duman sa Memorandum Circular 2004-004 kang DBM. We understand po na iga kitang mga inaatubang na financial constraints na data man yan masisimbagan sa rabayan. But of course, sabi mag-prepare ng organizational structure, iyo po yung si Tigibumi, but we have highlighted those positions na pagko-consider mi po na kaipuhan po, iyan po kung talagang tutugutan, na magkaigwaman po kami sa satuyang internal audit service. Sa ngunyan po, ako po ang nag-act as the head of the internal audit, having the position of supervising administrative officer. But kung mahiling po kita, duman sa, sabi kong circular, ang nakalaag po duman should be internal auditor. Gabos po kay internal auditor ang positions duman. Ini po, kung baga, ini si complement or equivalent position kang supervising administrative officer, iyo po ning internal auditor for with the same salary grade po. Then, we also propose for at least one internal auditor too, para igang po kitang katabang na maka-function man nanggad kita, maka-function kita as internal audit service. And we have also one from senior administrative assistant and internal auditing assistant. Ini po ma'am, I think it is worth mentioning na ini pong, sabi ko po, kasi bago we have two divisions. Good morning, Mayor. The Operations Audit Division and the Management Audit Division. But we have proposed for one administrative division because ang sarap pong opisina talagang kaipuan ikaw ng administrative division. Sa ngunyan po pala ang nagpa-function pa na sa administrative division may po, aside kang audit functions niyang assigned,
Si Ma'am Lu po na saro po siyang detailed employee from the City Accountant's Office. And for 3 years po nga ni iyaon po siya sa mo kaibanan mi. Dakula ko pong pagpasalamat. Let me take this opportunity to thank Ma'am Ching Tabinas, the City Accountant kang Naga, sa pagpaunra po sa mo na makaibami for the meantime, si Ma'am Lu de los Santos, dahil ang sango niya pa sa iyong plantilla position is with the City Accounting. We understand po na dahil sa dakulaon na maray na gibungay sa accounting, dakulang bagay na mawaraan sindanin sarong empleyado. So, ini pong paghagad mi na makakrear ni sarong, at least sarong position man igdiyo sa muya, is not only we, bako lang po na pigtataon tang structure ang internal audit service, but this will also provide opportunity naman po sa mga empleyado sa accounting office na qualified naman po and long overdue na po for permanent position. Kaya kung kami po matatabangan na magkaigwa naman po ning position, tangani pong duman, magkaigwa naman sinda mahiruan naman si mga tao duman, hali naman po. Then si Ma'am Lu po, kumbaga matawan man siya ning position na bako man nga ning sabing sobrang lang ko para at least commensurate naman po siguro sa duties and function niya na pigigibo sa internal audit. Sa gabos po kayan, sumuyo lang po gustong ipaabot na enot ang pagpasalamat mi duman sa mga na-audit mi ng opisina na si cooperation man po ni Dasamuya during the course of our audit. And gusto mi din pong maaraman ninda na ang samuyang talaga objective is to add value to the organization. Kami po partners and sana i-consider man din na kaming partner talaga sa Satuya pong because kita sa City Hall, we always aim for the, sabi ko yan, making the best better. Kung ariglado na, kung magayon na sa itong palako, pas pagayonan ta pa. Kung ikaw kita nahiling na mga kadipisilan, hanapan tang paagi na mas ma-facilitate ta, nganing maitaw ta ang mas maray, mas may kalidad na serbisyo sa Satuya mga namamanuaan. Sa liwat po, sa ngaran po kansa ko mga pag-iriba sa Internal Audit Service, ang sama pong pagpasalamat sa mga members and officers kay Naga City People's Council. Thank you very much po sa Indo. And sa gabos po na nag-aantabay, good morning po. Salamat pong maray. Diyos ang magbalos po. Salamat. Mabalos man po, Ma'am Elizabeth. Thank you. Ngunyan accommodate na po kada ng mga questions, etc. from our participants here at CEPIO and also via Zoom and sa Facebook page. Okay po, si Ma'am Marivic po. Hi ma'am, good Hello morning. po. Good noon. Attracted ako permi sa audit office. Kasi saro ini yung sa nagtataoning it may make or break a certain organization. Okay po. Ano po ma'am ang objective kang LGU to submit for a certain accreditation for parang yung with the standards? Yun po ba yung Actually, ma'am, sa Public Financial Management Assessment Tool, saro ini sa component ang Internal Audit Service. But, iga po kita ning ina-upload na kung ano talaga si benefit or value kang Internal Audit Service sa sarong government agency. Inot po dyan mapaaram ta sa satong mga constituents na kung baga ang sa yung mga opisyales, ang gobyerno lokal, seryoso po sa indang accountability, pag-abot po sa paggamit ka mga resources, ini po either cash or non-cash, na kumbaga ang sa pong mga constituents, kita po baga we are operating on the people's money. Kaya iyo po yan, saro po yan sa yung mga function. Opo. So second question. We all know, I know, that the Internal Audit Service or as an office, ang pinaka-main goal niya is customer service. Diba? Excellence in customer service.
We all know that as a mga government office, medyo weak iniyo. How do we address that? Kasi aram ko, ang internal audit service, saro yan kasi nagigibong policy, ini-implement ang policy, kang kada office, pero everything is geared towards servicing to the people. Di ba po? How do we address this? Kasi we all know that we are receiving mga comments, we are receiving mga observations. How do we address this? Kasi ako po kaya bilang yaon sa private sector, we are more particular with standards. No? And magayon, taigwa ka mong ano gani, alagad ang nakakamundo lang, dikiton pa lang kamo, kaya pa regular ang iba. Napirang tauna. Kasi po, weak ang office, di siya ma-execute. Diba? So, sa ngunyan po, kasi kaya kita nagde-defend ng budget kasi hinihiling, pinipresent din nindo, sa mga innovations nindong gusto. So, duman lang po kita sa customer service concern. Okay. How do we address this sa mga offices? Okay. Yes, ma'am. Pag-abot po sa customer service, we acknowledge po talaga na igwa kitang kakulangan or kay puan i-improve pag-abot sa satong customer service. Kaya nga po kang 2019, we have initiated the conduct of training for our frontline personnel. Nag-invite po kami ng speakers para po dyan sa inaapod ng 4 E's of operation. We also proposed for, sarap po naman sa mga pag-discuss, ito nga ning, although luma na ni, inaapod ng 5S, but very significant po kaya ang practice kang 5S. Halimbawa, ang may nag-follow up, kung hanap-hanap ka na kung sa insi papel, para kung nakasort, naka-regular gabos, talagang kaya we have conducted po ining training seminar on the 4 E's of operations sa itong mga frontliners. Aside from that po, asa sa man din pong paglibot-libot sa mga opisina na mga agyanta na po kang audit, pigpapaabot naman po si mga feedbacks na nagagather mi po from external stakeholders, both internal and external po. Sangon yan, arog po lang muna kayan ang satuya pong sa internal audit. Okay po. So, salamat ma'am. And I would recommend, batawanan ngipon ini. Kasi if we are for the servicing of the people, kamo po ang katabang din, kang mga citizen, para ipulis ang mga offices, diba? We could give an excellent service. Dahil sabi mo po nga ni Kansubago, this is the people's tax money. This is people's money through our taxes, no? So siguro po magayon na araw kasi magayunan po ang role kang office nindo. Kasi 'di ba, saro din diyan yung ina-address natin yung gender and development, no? Baka matingnan nyo din every offices. Do they really implement that? Baka pwedeng saro din kamo sa nagmo-monitor. Dako lang ang sunod kaya diyan ma'am na hapot. Thus, the people of City Hall ready for this. Yun ang challenge sa atin. Diba? Kasi if we are aiming for excellence, medyo, medyo matunok yan. And there are people who will not follow, abide. So, siguro iyan ma'am yung mga challenges na sooner or later, if you will be putting strict enforcement para duman sa kaiyan. Ayan ang challenge. Salamat po. Thank you very much, ma'am. Si Ate Osang po from Barangay People's Council. Good morning, ma'am. Good morning po, Ma'am Beth. Bali, po. Siyempre po, 2 years na po ang IAS, di ba? Naka-encounter ka na po ba na nagkaiba po yung problema ang sarong opisina? And paano po ito na-settle kung si paagi kang pag-resolver ito pong duman sa auditing nindo? Problema sa mga opisina, ma'am, during our conduct kang audit mi po or po, ma'am? Ito po bagang mga budget po baganinda na kung saan may mga pinagdudumanan po.
Financial audit, ma'am. Opo. Sa ngunyan, ma'am, dai pa po kami nag-ano ng financial audit. Kasi po, ang internal audit po focuses on the operations and management audit. To differentiate po with the external source, iga po kitang COA, sinda po ang in charge sa financial audit, ma'am. Bali, ano na lang po, Ma'am Beth. Bali, observation na lang po. Ito po bagang sabi mo na nag-undergo ng training, ito po mga frontliners. Siguro po, anuhon taman po ang mga department head na ito talaga pong makaput duman sa frontliners kang office ninda. Sana po itong magkaigapan po ning maray na ito pong pag-ano sa tao, bako lang po itong puros lang sa papel, ito pong mga itong good quality po para sabihin tanganing yaon po ang maray na serbisyo. Bako lang po sa papel, sa pagtaraman po, sa kapag-action. Salamat po. Thank you very much, ma'am, for that input, ma'am. Actually, ma'am, kaipon, nahilimi nga, siguro niya ko, bako lang kaipon, once kita mag-conduct ng RK, and dapat siguro from time to time, ma-remind kita sa itong mga pag-iriba, tabaad kaya daraning kasaributan, daraning kapagalan, baad nalilingaw na. Pero kaipon, sige po, ning sasamaya pong paglibot-libot, na maisambit ta po sa yan sa inda. Ang pinaka-objective naman talaga, mas mapakarayan sa tuyang serbisyo publiko. Thank you very much, ma'am. Igwa pa pong mahapot. Okay. Sige po. Habang mayo pa pong naghahapot hali sa ating viewers, ako po as the Executive Director of NCPC, and now we are facilitating the public presentation. Ibig sabihin public presentation, it's for the wide knowledge of Nagueños, na mapapasain po ang Naga City for 2021. Yun po yung kaya po nagpe-present kamo kang sa indong proposed AIP for 2021. Ngunyan po, ini yung ginigibo tapong presentation is we have conducted it na small venue lang dahil limited persons lang. And then dahil nga ni po sa pandemic, ngunyan may nag-resort po kita sa iba pang media like the Zoom and Facebook. We are on the 3rd week na po ng presentation. Last week na. Paano po nindo na sisiguro na mo-monitor na kasi ang hiro man po baga kang bawat opisina sa Tuya based sa mga existing lays, mga policies, ordinances kan city. So this is part of Executive Order 20 ini pong presentation Executive Order 28808, People's Budget Ordinance of Naga City. So ibig sabihin po para sa mas dakulang kumbaga dissemination and pagkuha ning pulso kang Nagueños regarding sa mga plano kang LGU Naga. Ngunyan po kaya medyo nagkakaigo kaming dikit na a little frustration dahil si viewers sa Facebook is very minimal na dahil nga nagsasampul arken. Dahil sa pagpalit or nagbago po kaya for the past 2 weeks, we are live broadcast through Facebook page kang si Serong official page. I think it's an official page of Naga, the Naga Smiles. Ngunyan po nagbiglang nagbago nasa care of Sepio na. So may mga pagbabago na data inaasahan. So sa part me po, medyo problematic dahil paano ta po mapapaabot sa kadaklan ng tao na dahil man makakadigdiyo sa Sepio, ini yung sa tuyang public presentation. Kasi as we see the Facebook viewers, very, lima. So, paano po nindo mamomonitor yung inaabot kang mga information, dissemination kang LGU?
Actually, ma'am, personal experience me man this morning, just before we started here po, naghahanap man talaga ako kung saan si dating baga platform. Tapos day mi naman nga inahanap si Aki ko, tapos madalan da day man, mami, maman din po. Kaya nagbaba po si Miss Sandel, nag-inquire kung saan mi madadalan. So, ipo nga niyan. Siguro, ma'am, of course, change is always there, ma'am. Pero may kitang may pagbabago, baad, pighiling ninda, mas maray iyan platform na arog kayan. But siguro kaipuhan, si communication, hilingon ta din na at least may allowance, 3 days, 1 week, dapat ikakita kung may mga pagbabago na i-implement. Kasi we cater not only to the City Hall employees, but to the entire constituents of the city government. Bako lang din nga ni, pati international, minsan may viewers kita. Kita baga, ning sangunyan, online na talaga. Ipo yan, siguro kaipuhan sa mga actions na mga gigibuhon, i-consider si time element, si communication and dissemination. Personally, ako po, na-experience ko today. Hindi ko talaga Pero, of course, siguro, for the betterment man po yan. Tapos, di man gayud mabago kung bako sa mas ikakarahay. Ilang po. Siguro in addition lang, ma'am, valid naman yun, pero since we cater nga the people, they are, karapatan din nila maaraman about it. Kasi araw talaga kaniyo, we are doing this for the LGU, but syempre, we're having a hard time. Pero aram taman that despite of all these things na nangyayari, igwaninin kakaibat na kamarayan. Pero, pag ang communication kasi nawara, dyan nagkakaibang problema. Balikan ko lang itong ma'am ni Ate Osang about sa how does the employees interact, yung interaction. Nagkakandak po ba kamo ng unannounced audit sa mga offices? Sa mo yun, ma'am, announce an sa mo yung audit. Iga kami pigsisending notice of audit engagement before nag-jump po kami sa indang lugar. That is sa initial. Pero pag sa pong audit follow-up, an-announce na po iyan. Okay. Baka pwedeng mag-in place din kamo ng unannounced audit in a year. Another is, recommendation is, magkaagita ng mga designated areas kung saan garo mga drop boxes or ang mga offices dapat igwa ng mga customer survey, feedback. Kasi importante yun po ang feedbacking para may improve. Di po siya may improve if kita-kita nag-uurulay, di ba? Department sa department nag-uurulay to improve. Di man po yan madangog. Pero if it is coming from the customer itself, mas effective po siya. Just a recommendation, ma'am. Na para at least, di man ka mo masalaan, designated areas, drop boxes, or magwalat ka mo na ang mag-design kang customer feedback, iwawalat sa kada office. And then, ida-drop ninda sa mga designated areas itong mga feedback mo. Actually, ma'am, iga po kita dyan yung mga drop boxes for feedbacks, pero po ang nag-cater kayan is saro man pong department. Siguro po, rate na lang kami dyan sa department na yan para kung ano man maitatabang kang internal audit po para mas ma-improve man po and masimbagan si mga feedbacks and recommendations kan sa itong mga kliyente. Noted, okay. Ma'am. Igo pa po. Mayo na po lugod kitang mayo kita mga greeters from from other places. Actually kahit sa mga nagenyos, dahil nila mahanap ining sa tuyang Facebook Live. Okay. So may hapot pa po, may follow up pa po. Ate Osang, okay na? Okay. Sige, ma'am. So ang sa bahagi po ng NCPC, napapasalamat po kami dahil ang naga po talaga dakulon mga firsts. Adi po ang People's Council, People's Budget,
Tapos, ang mga innovation, may mga departments na nagkaburuo like JMR, GGC, pati pala si iGov, si Internal Audit Service, na may mga, ano yun eh, parang may magkakaparehong tunguhin for people's participation and public knowledge. So, arog po kayan. Sana po magkaigwa talaga ng harmonious collaboration para isa plancha po baga, para mas maging effective po talaga. So vision ka ito pa na mag-imbitar kita ng mas malawak na participants, bako lang kita. So, yun po. Salamat, ma'am, sa presentation mo. And kung ano man po yung mga napag-urulayan, we have a documenter, well-documented man ini. And sa mga nakamiss po sa Facebook watch, i-share na lang po kang Naga City People's Council FB page yung link kung saan ini madadalan para makapag-review. And pwede pa magpahabol siguro yung mga questions or comments naman sa comment section. May man pong problema. Okay po. So, good morning po and let's have a good day. Thank you very much po. Salamat, ma'am. Thank you. Ayan, mabalik kita po at Chan, alauna. Sana makapag-start on time. Okay po. Thank you po. And